Good evening, Fala Falaya to Hane Hado Tola de Wala Tala to Tupu. Grahon Nine if Kaila Helilifu, Palimia Hemotu ko Tokita Langi Tofka Holang, he for the phone Haho, Kelanta Moe Frosianga, he for the phone, Moya give Kahokoi, Evilianga Hemotu, Moe Hu Foki Kiaya Kihana to Amamana Kianga, Kihito Vilianga Hito Nai. We have fit to make a mega from Hokoi Vilianga. Kui Frosianga, he for the phone of me. Ki he mennen verhingwa go dissolution of the house how hiba he mahina belidel kui ka kanun dosi bihia ki wa lo lohi ma honi ke tsekai e for the phone admo e for the phone fu kui amamna ki ge phone he fa hitu ho he para dio e phone of hiku he phone ge puri ha kui ka phone ira phone fa ma he no ni ga ha mo fa ui ki he tanga hu ni go dosi e motul moe tamo mele ke anga ke la tai me vili he ho fitu he mahina mi ko khanu ni fakaturuma ke ha fitu ha ko festival he mahina pelila si hang kere le he ha ka ho ke dausi ke ha de huia he de mga huia kai ni ke ai taka ha de mo to anga tu no de ta ke he to da vili si ko ne mo to yo ke fra ha fitu he mahina mi na mana ko ke dausi do tai pihi ni ga ha kui tau whakataka tuhi whakabi na koe ue tau hiwe mahina ta mai ke moe whakaingoanga so ue tau hiwe mahina hea fitu he mahina mas he mahina ni si koe ka kano heia si o nono ka haka eke wak tau si mahina ni he a fitu i koe mahina perila ka vili ei si ei hangang taki he vili kai tau si festival o tu kano heia si tau si pia ko fita he vai lo ko ha ko ngahu he ma nei ke tuhi formuli ke do ahui ke fatu fa Ana kina ga ka ke li mai ke tu ke lata ia mo e William fu manatu ke tu gut be nei ka ke ko fi de tanga ke vili ke he fatu fon ke do tanga ne ko khau be fatu fon ka ke ha be hier si bunuina ke be hier manatu yo ka ke ko tali fu yo tu ke mo matu primia tali yo ka ke ko mana ko yo tu ke fu ke mai fu ka ta fa ai ke ko li fu palemia ko to ke talangi ke matita ke atu ke ta whakahaolang he whale whono ko e pungi na nei ne o monua tokoa e ke pule ki loto he whono kapeneta whakamua ko e ke pule he manga ko amasele ko li fu ko Billy Graham talangi ko o monua ia ke lata mo ko tofanga ko whakaosi mai he iki pole ko lilifu ko Olaf Jacobson. Pehe e lilifu iki pole fo ko Billy Talangi fia lahia ia ke talia e ko tofanga fo ko iki pole he whana ki pole hani we. Pese ni he kue tau mga hau to whakaosi whakatawhana he ahoka ko pihia e whiwhilianga he kapeneta ke tukuangi e ko tofanga lohia kia ia. Pihia foki e tau fia hana hakoa, tū foki e tau hana he aho nei, si kua whakamnui na toi e ia ki he aho. Koe tau whahinga hua ki lewe ki atu e lilifu ki pule fōu nei ki ai, koe whahi papiliki, whahi malolo sino, taunga hua he tau whiwhine ki whahinga hua whakamotu, moe whahi malolo hila. Koe matuta ki anga foki ki he tau omunuanga he pungi ni nei, ko moa he lilifu ko Gustava Esta Pavihi, ko ia kua omonoa ke hukui e iki pole ko li lifu ko pokotoa sipili ato liu mai ia ke motu ke tau aho i mua. Fia foki e li lifu ko Pavihi ke tali e ko tofanga ko hana tau whahinga hua ko le weki atu ki ai ko e whahi admini whahinga hua moe moa whakawhanawhikau whahi whakapuloa moe whahinga o whanua toa kau moe fuisieka pihia ke he taonga niwe. Kua kamata toa e whakaholanga ke lata molau tōle tau tangata, kua whakangahua e matangahua ke lata mo te hokotaki, ki he tau pohalanga hua he tau whahinga hua whakatuwhono. Toko ua e pulotu kua liliu mai i Wellingtoni, matakau Ombudsman ha New Zealand, ni kua manauki ke ua e whahi tapu ke nonofo mai ke motu, ke whakako e tau pohala ke whakangahua e whakaholanga fōu nei ke he motu. Ko laua nei ko Anna Leach mo Tracy Meredith, ko kamate au nei e whakaholanga ke lata molo tolu ka whakangahua mo tausi e tau whiwhilianga ke he tau pohala kua lata ke whakahangahanga mita ke tau whakawhituianga he tau ngahua he tau whainga hua whakatuwhono mo tau tangata he motu. Ko
koe whahe tau kahau, tau wham te patu, tau whakakuanga ki lata molo tolu he tau whahenga hua, whao te whono ni kua whiwhili ki langmatai atu ki he matanga hua nei. Koe lali ki whakaholo ki mua e mitaki, he tau puhalanga hua he tau whahenga hua whaka te whono ki lata mui tau tangata o se motu. Koe tau whakaholoanga he motu ki he asiha ki anga he whahi whenonga ewa mui tau ngahua he motu, ko liliu mai e kautaha Arrows Construction ke kamate tau ngahua. Pe he liliu palimia ko toke tā langi koe tau ngahua nai ko whitāni he whakailoa, ka kua mitaki lahi ke kisia e kamatanga. Koe kamatanga ke ngahua ai mo e whāri matawai, ke whakafu e tau poko, si pihia fuki me tāranga e tau whanepū. Koe mena whakamui e mena ke wā ki hea ia i fuki tā whakataranga e whakatawhonu ke langamatei ke tāranga tau whare tari whenonga he tamang, si tā whakataranga i hara tūru naka mai ke kamata ke tause. Hai ia i fuki tau ngahu he whakatawhonu ni kua ono ke whai langamatei anga rau tūru ke, si koe ono fuki mai tūru e mga honi ke he whakaanga he whārua whahinga hua he whakatawhonu. Ke kauwhakataha e mui hara tūru a tau ngahua, ke mai ki te tūru ke whakapapuhi whakamitaki e tau karoa he whakatawhonu, tau machine he whakatawhonu, ke tause ki hara tūru tau ngahua, si pihia whukini mui tau ngahua he hara tūru kau tū, mui tau tangata no kona nofo he mutuni. Si lahi e ononoanga he whakatawhonu he mga honi, ki he hara tūru tau ngahua, haka mai hara tūru ke kumi, koe tau mina whē, koe tau karoa whē, ko whē takanga he tau machines, ke mai ki hara tūru ke whanga ka mate ngahua, ka lata takanga he tau karoa ia ke ngahua dumau. Hai iei fuki tau whakatakanga he whakatawhonu no ka whita he tau se mui whakamau ke whangahua ge, koe kei poro ke lata i muhila, koe tau sola ke lata i muhila, si ke ue wala ia ni ko nonu ge he maoni, koe EU project ni ko tau se, si pihia fuki e tau se bani, na ko manaku ge, si koe nonu pihia, ha koe tau whakatakanga ni ke matai, mai whakahori tanga hua, koe tau koranga hua, koe tau machine hua, koe tau tangata hua, koe nāt koe nona tau tūru, ko whi hara tūru tau whakatakanga ke horo mi teki tanga hua. Ko mua nono te ke whare tari whenong ko matawai, koe tau talalongona ka mui he tau tangata ni pe koe whare tari whenong ko matawai, koe pule katoa e whakatawhona New Zealand ki ai, whakamamala koe hakona kaya ia po ke whaipule fōki ni whakatawhona niui. Koe whakatakanga ni ko tau se maa nega mana koe whakatawhona no New Zealand ke lamatei me pehe rau tūru, maikina kai ke whakatau rau tūru. Matawai. Si ka ua mena no tau se mau tūru, kua taria dei mau tūru, mui tau private shareholders ke whakatau hara tūru tau shares. Si kua taria fuki te he kabaneta ke whakafua atu matawai, no kua auna he whakatawhono 100% ka ia he mahui, ke he taha company fu no kua manako no siri ke whakatūai, ke whakahoro ki tunga hua he Matawai Resort. Koe te mana ni vihu ai, haka mina tunga ni ilo e tau, hai ia i kai tā lofa he Matawai, ke he New Development Bank, si koe whauru mana i no kua tausia ke whakamau pōpoi, ke mai ke whakatau he company fu ia, po ke te tungi ai he whakatawhono, e tupe ia ke NDP, ke mai ke tupe ke whaongai, he whaurua ngahua fuki. Hai ia e whakatakatanga ni ko tausia ke lata ai mo puhana ni manako nusila ke whaongai ke tupe harau tū. Si ke mreia ni ko lata ke manate tau tū ke tupe nusila ni, koe tunu hia dui ni ke whakisa mai lau tū. E puhana ni manako lau tū ke whaongai si hia. Koe tahe trust ke whakatū ai, ke langamatei tau whakatakanga mani ke waki, tahe company ke whatua he whakatawhana nusila ke langamatei ki hana tūru tanga hua ke lātai me Matawai Resort. Koe hākua tamatawanga ke he kabineta, si pihia fuki ke tau tanga hua, ni kunga hua e mai tūru ke mui whakawhitui e mai whakatawhana nusila me te ofisa. Pihia koe mena whakamui ne manakura hiu ki kisia, ke mou e tau tūru e tau poko,
ke mai te tangata whenua ke no nofoi. Koe te puhana ki moua aki, ke te puhana ki tausi aki, ka tahane whakausianga hawi kau, koe te poko na ko moua ai ke o mai te tangata ke no nofoi. Koe whakatakataka mo tūru mga ni, whakatoka ai ke whakahoro ai he company 4 year ko tausi ai, ke ringa limit tau. Si ka kisia mai ka horo mi tek te mai ke mai ke fuaki mai ke whakatawhang. Ke liwe whakatawhang ke own 0% he mana ia. Kai koe manako he whakatawhang ni sila ke kisia ka horo mi tek. A te mai ke mai ra tūru ke pihe hana, ma whara te he tausi mai tūru, hana e hotel, ka horo a tunga ia he tausi mai tūru ke mai ke whaitupi mo mai e. Taha fuki whakaholani ko longon ko mana ki ke tālanga fuki e whale ko loa tuai he matoko Rex, ke lata ia mo whai whenonga e waiwa, hakuna e tala. E, mōri tala ia, koe te manei, no ko whakatakataka ha, ke tausi, ke lata, haka mana lata tueni ka eke koe whahi tourism, hata tūru ni ono ke, ke tausi e tau whare, ke whakahanga mi tauki aki, e ono nong hatu tangata ka mai ke mituni. Si koe whare ia no koe ki sia e ka hako nata tunu, ka eke koa taria he tau whahi ne ua, koe tau mga whaone, koe poke mga whaone taka ke puri he wha, moe whara kere kere, moe whahi tourism, koe tausi te ai muni he haka i roa, ko si ma popo te ke handa mania, ke tausi whare ko ke whakafuwa, ke whakaongai. Fia whakanau he anono ha moe longono ko malako le tūru ke tausi pihia, ha koe lata tuini taha whare mahuinga he tūru ke whakamanatu ke hingoa he matui, koe ha koe wharekoroa ha taha ni a wharekoroa he tūru kotu, ne tausi misiriki he maa honi mui e ia, moe osi hananga hui e hewa i ke premier he tūru kotu. Amana ki ke whakausia sia whē, poi kamata mo whakausia whē, tau whakaholanga mai he matakau ia Arrows Construction ko hako mai ke mutu. Koe ringa tahe tau ka hae te mena ni. Kai manako lohi au ki mawhisi ngā hua. Haka lewa te poranga. Koe ona mahina he pakaratu au ka mata ai sikisia ai e te mena fōu bōri ko tau sike. Si pihia na whare ko he whakaroa misiriki, whakaroa tōra misiriki. Tau tau si e ringa mare tūra mahina si. Mau ni ka ha moe hiki mai whahi whanonga e vāwa ke neia. Longa e whikau hata tūru ne ki sia e mo ne tunga nei rahai longona mi tūru. Si e manatu ki pihe whanonga me tangata ki pihe ua ki te maranga i ni. Haka te mana nei whanawhakahanga. Tunga ne whahi uta whikau hata tūru. Hai ia i te whakatakataka maha nei ne kua kamata ki ononu ki mua. Koe whakatupeanga he tunga hua ke lata e mo e whahi uta whikau i hata tūru. Hai iei kua whita he whakatū i taha komisi tasi, kia nono koe ngui te puhara ke ramatai e ki whai haututuri, ke he mena ne whakahingoa i te tūru kaha koe puhara business. Na ua e whahi, ke he puhara business, ke he puhara he te koroa. Ma whisilahi e whahi hauturi mena ke te koroa. Ne whakaonge, the equipment, technical services and so on. Koe mga honi o nono lahi whakatawhana ke ramatai, ke he whahi, ke moua ke te tupe, ke whakahoro ke tanga hua, he hata tūra watu. Si koe mreia no koa lahi whiawhia hawha make ke bihia. Si bihia ne te whahinga hua e ne koa nono te tūra ki ei, he whahi whanonga e vaiva. Koe New Zealand Agreement tunga ni he whakamāmā tia ko mawhana tēnei ia. Koe Tourism Office, koe whita he tausi hara tūra te whakatatakaa, ke wha ohoho te ngāta ke meke mtuni. Koe whare me te pai, me te whare tiri whanonga whuki ni koa muna ki te tāranga, ni koa mai e aeroge, haia, koe ka mata na whaidonga hua ki tausi. Koe taha ne toi he te mana ni koa nono te tūru ke ke whakahoho te tangata ni koa mana koe tausi business he mutune, ama muna ki muturu ke mouai e tangata ki hau, ke ka mate tunga hua langa matai bihia, he te whahi tapu i mua. I loi au ko hifo e New Chamber of Commerce, Harvey Rubin, mo taha ke interview ai, ke la matai he High Commission wala tu New Zealand, ke interview ai te tangata na ko apply ke te punga hua ni, ke mai ke la matai te business te tū, ke ka mata, mo i whakahoro i mua. Hai ei whuki ni e te whakatakataka he whakatawhana no ko nonu ki e he maha ni,
ke lango matai ke do businessia ke fai de masini do mo te vai tap news with the voucher systems they in going on for the dossier se tunga fogi ni hilon no tu ai do ATMs ne ko dossier ke de mai ke lango matai de madrai nanga de fa mai no sila je mai ke vrang de tupi hei mo ko de buhana hei ne manako ke mai ke de mai linga tuli ATM ke vrang hei de tuli mo ni mela tu ke whanau no from te ke tangata haka tu ngā hua ni no ka whai mga aho te he lari ke tau se ua tau e si kua hoko te ka hei mga aho ke ka mata e tamana ni ke whakamu fisi ngā hua koe ngā matakau i haero kua whita fu ke bua ke ange koe lata i aro tūru ke whakao e te tangata ngā hua ni we te business ni we si ka mamana lahi au ke pihia te whakatakatanga e mana si manako ke kau whakarataha te business e ke mo sene fu ke no tūru haka ke kano hei ene tausia ke tausi pihia mo te whanau te tūru nesu ngā hua ke sia aro tūru haka whangahua e he tau projects la lahi he mga hane Whakahiku mai le pale mea koe whihe tau tupe ne kua whakataka paua ke lata ia mo tau ngā hua e ngā hua ke whakalohi e whai whanonga vai wa pia whuki ni ke tau ngā hua ke liu whakafō e tau whale tali whanau. I lano hefu honga furu milion dala na ko fisi Tinga on milion dala na ko se ke lata me do vai 5 milion dala na ko lata ke tau ngā hua ne tai. Si pihi e vehe tenga he tupe me ko se ke linga ko mahina apelila mo do mahina apelila ka te tungi me te tupe tuku e he NDP mo e kamata e te whakaanga he ke lata me do hua de tu. Koe tau whakatai, koe taha e tau, ke tau se e tau ngā hua nai, ato osi. Koe mtakau si potela he motu, ne whakahoke e whonoanga la taha halo tolu, mo pihia ke vilianga ke moa e ko misi fōu, ka kua naka i whaita ngāta fōu, ko tuku e ngoa ke hua tuki lote he ko misi nei, so kua mana ki ke liwe vilianga, ke nei ke whakahoke he tau uawhi mai hongo fulmalima. Tokalonga moe laulahi he tau mtakau ke kehe, kua ua tuke whonoanga ke whakakise tau manatu, mua tuke asihakeanga he tau sipo te motu, pia ke tau tupe maua, mo pia ke tau puhala ke maua tupe mai alo tolu tau tangata whakatupe, mo whakahoho he tau puhala asihake he tau whiua sipo te motu. Pehe e tohe kupulahi he mtakau ko Alan Tano ko e tolu whuke e ko tofa, ko whakailoa ke whakausi e whasianga hua nei, ko e ko tofa Plesteni, ko tofa tohe kupulahi mo e tohe tupe. Ko e mga honai, maunga ia ni e komisi ko e Plesteni ko Des Hipa, ko e hangai Plesteni lahi ko Marutalangi, ko e tohi kupulahi ko Alan Tano, tau hangai Plesteni ko Speedo he tutu mo Poyo Kisene, tohi tupe ko Susan Clear, mo e hangai tohi kupu ko Manungi Poihanga. Ke whakahikua ke tola te wala tala tutupu ko e awha i umu komale ne whakahauka whakahauloanga, aho me he Ecclesia Keresiano, niwe ki Millennium Hall. Ko e whakahaulanga nei, whakahoko langa tahe tau i ngā sia tau Ecclesia, mo e uhuai e tau lolongo tapu ke nāmo me whakahaike ke talamitaki ke tau lolongo. Ko e dalahauanga he Ecclesia niwe, ko e whakahaulanga ho me mai he tau maha, ko mole kua whamahani ki he haia e tau whakahaulanga whiua sipa te whakamotu, mo e tau whakahaulanga laf ki lunga ke whakatoatoa mo e whiua uhu lolongo. Koe manako ki liua ki mai e tau whakahaulanga ia ka kua pia ni e tau mga aho, mo tau numela tangata kua ono ke liu whai whakatokanga ke tau i mua. Koe taha wala fōki ke he tau nei, kua tau se ke whiwhile tau Ecclesia e tau kupu mai i loto he tui tapu ke whasia ke tau lolongo. Koe whakahaulanga hei awha iumu ne a whangi Plesteni e Keresiano haniwe ko awha pingia, mo e mtapatu manatu ke lata mo tau ua whangwhi mataha, ke lolongo e kupu he atua he tau aho osi.
Tau fua ki whakahalang whafoki ko moa mahe tau eklesia mo lea whakatose e hangofun mawhitu e a whetala tau whakaonga ke la tamutonga hua he eklesia. Hana hatu tola da wala tala tutupu ke la taia moe a whiawhinei na nofua moe mawhala.